Prva srpska plava grobnica za koju malo ljudi zna, to je bitka kod Čevrntije i Legeta, kod Sremske Mitrovice. Cerska bitka je bila neverovatna, ali ona je dobijena na herojski način ratovanja, dobijena je na nož, na šumovu i prsa u prsa. To je jedan manevarski rat. Mi prelazimo u taj rovovski frontovski rat tek na Solunskom frontu. Nažalost, nakon te velike pobjede dolazi prva srpska plava grobnica za koju malo ljudi zna, to je bitka kod Čevrntije i Legeta, kod Sremske Mitrovice. Kada smo mi dobili nalog bukvalno od saveznika da moramo da pređemo Srem, da napadnemo tu moćnu Austro-Ugarsku, onda smo mi uradili isto što i oni, napravili smo taj jedan demonstrativni napad da bi skrenuli pažnju njihovu tu kod Čevrntije, a glavni prelaz je bio kod Kupinova. Ali kod Čevrntije nije završen taj bio most, prelazili su tim nekim skelama, onda u jednom trenutku zaustavili skele, skoncentrisali sve snage na završetak pontonskog mosta. Sa druge strane imali loše podatke, naleteli na daleko brojčanijeg i snažnijeg neprijatelja. Uspeli ono što su tražili od nas saveznice, da odvučemo i da zaustavimo njihove trupe koje su se ukrcavale u Rumi i u Sremskoj Mitrovici na voz. Mi smo ih zaustavili da bi se vratile i da bi, nažalost, stradala Timočka divizija.